Haganegi Yukirish Bakhuid, ang Induay nagabinda Kajingkoy Jingkiajan Aitisha Kiri Karkonor, Giduayro nagabinda I Kong Filo Solampiao, Irake Sngi Ka Ndaga Sngi, Bagaboro Traiken Van Hier Halo Junki. Ich habe nochmal Reisbar Saupau. Kohimen ko parato ngin sngu yau try nagabinda ganiga step nginang trang yaga jinga ben wan tuit halo jongi lembaka bor bat ka hok jongana ki Yukirish Bakhuid nginang Laitïa ki bapangi beshitam idwai nagabinda ki min siem hadim pen kuid ai ka bor jongas nam jongu jisu nang sait kud iki barro idwairu nagabinda baru ki kun ki batalat habun girukam ayutrai unam pendimai yaki baro haganegi Yukirish Bakhuid ha ka kerteng upa barukun barumen siem Bakhuid Amen. ka jinga jangutrai jangi Jesus Christ bat ka jingi jangu play lem bat ka jingya sulak jangumen siem Bakhuid kindon rengka bat pi barra Rengka perpiru. ko himen ko para nginang puson naka kitab jimpen pau kumno utrai u kort uver ya baharo upai jangu ban khala kapamul utrai ulongka thlong janga jingai bat utrai ulongka jingid ladangi don kamen siem man pai un penyo biang hangi ya ka jingai ka jingkar ku ka jingkoi tongin sange shupor ban pai shau trai Ladadon kano ka binda jonga jingim jongi ngis ngotalot nginaiti lese kalaban longa binda jonga pop ka jimlin basinio ay jisu unampen kuid yang imenda Kotrai Jisu map yangi sai kud yangi na baharo kini ki pop ki bangidale nga phala ha uble badon bor baro bad happy ko himen ko para bangle pop shibun da ki jim parkhat da ki tin da ki kham da ki jingle klet da ka jingle palat janga da ka jingle palat janga da ka jingle palat bakrao janga Namar kata ngagar padi ka Maria Bakhuid kabayai sa ka tei suti yaki angel bat kiri khoid badyepi ko himmen ko para banduwai nagabinda janga hautrai ublei jangi ublei badon borbar unisne yangi badendala mapi gi pop jangi unyalam yangi shaka jingim bam jikut Amen. Go try to isene. Try to isane, try to isane,
trai to isene Ko Cristo isene O Cristo isene O Cristo isene O Cristo isene Ko Trai to isene O trai to isene O trai to isene O trai to isene To ngin nia duwai Iduwai nagabinda ki jingtumu shimet Bangin nang imkhuy nagabinda ka buram jengotrai Kopa ubaha bening to yarap yangi banyaine haga jing shakri yame namar ban shakri yame kayalam yangi shaka jing kamen bam chikut ngi panya kane da uji sukris ukun jame utrai jangi uba im badu basenshar badme lem badamen siem bakhuid uble junam la junam Amen. Kajing puli naga kitab jing penpau. Kal nong ka paningkong kadukot iwe hedu saw. Kal nong ka baar kadukot iwe hedu san. Kani kalong kajing penpau kaba uble ula ay hau Jesus Christ. Ban pen I haki shakri jangu ya ki ki bade banjiashen. Ula pentep ya ka da kaba pha ya lau angel hau shakri jangu uyo anis. Ubala ay sakhi kaktin uble bat ya kajing shisha balapen pau dau Jesus Christ uya tholot kat kaba ulayo I suk uta ubreu uba pule pat ba ya kane ka khubor ya tho lupa bat suk kito ki basha skor ya ka bat ki basumar ya kata kabala tho haka namar kaya balabo kalajan haki hinyau tali na ki jalla balang ki baha Asia uyo anes ula ai khublei kajingai ai bat kajing suk yapi na uta ubalong bat ubalalong bat ubandangwan bat na ki hinyau mensim kibadon hakmat khet jangu hau angel nong penyat ya kabalang Ephesus utho kumni uta ubabat ya ki hinyau teli ki klor ha kakti kamon jangu bat ubayat hapdeng ki hinyau teli ki ding penyang syarak siar udon ban ong kumni ngatep ya ki kam jong phi ya ki jing tre shitom jong phi bat ya ka jing yai sha jong phi ngatep ba phimla sha ya ki riu dakat phila tenju ekito ki apostol thong hi ki bom long shisha kumta bat phila lap ba ki de ki riu thok phidan ka jing yai sha bat piket shitom ya ki jing na ka banta jonga nang daru phimju sngotolor mensim lajar kata ngadan kani persya yapi pila no ekajing kabamen shwa to kan mau kan yang yala ka kerdan na kaba pilahab to kala kabamut no batuan pai shaki kamba bha jongpi kiba men shwa lada phim kala kabamut ngan wan shapi bat ngan saweng no ekading penyang syarak jongpi na ka jaka jongka kaktin jong trai So yao ble. Nakasama nyngkong kana marjang wai Rus Panyo Play. Rus Panyo Play. Tunang ruang raya royu trai dan leu sin jami so good real ba enya pinong
Ngalong kajing syai jengka pertei wang utrai Utau wabud yang unom ya jaka jingdu Utrai undon rengkad bat pim. Kajing puli na ka gospel Bakhuid kat kum ulukas. Kabrom hame ko try. U Jesu ulawan poi hajan Jericho. But uwe umatla ula syong harud lindi ukrong. Haba ula yusngo bayait upaid ba ula keli. Jia ayu. Uyait u Jesu Nazareth kilayatu yavu. Te ula pertaja ko Jesu ko kuno David to isne yanga. Kibriu kibahakama kilakintait yavu ba undus ngabjar. Henry ulan nang kam pertajam penban. Kokun u David to isne yanga. Kumda u Jesu ula sange badula pa banwan yalam yavu uta umatla shawu. Yanda ula wan hajan u Jesu ula kili yavu ayu pikwa nganle yapi. Ko kenrat ula jebab ngakwa ban imat biya. Teu Jesu ula ong hau to imat ka jingay jampi kalapin koit iapi markumda ula imat badula bud yaw Jesu da kaba aingu yaw ble habaki paid ba kilayo I yagata kilayaro ya uble. Ka gospel jong utrai Kajiro eme ko Chris. ko himmen ko para bayid how try Jesus Christ ngiyusngo na ka kitab jimpen pau bau ya anis Bakhuid uto ya kaneka kitab banang ay minsiyam ya ki kristan baro bangitip ya kaneka kitab alato siya ki kristan kamdame ya kita ki balang kinyutili ki balang kaya ka daw ba uy anis ulato ya kaneka kitab banay minsiyam ya ki kristan balasya lebe haga por jongo yanis Bakhuid kaladon ka jingsha lebe But ya marweru udon ha patmos haka dawlin ng patmos na marba ka jing shirke ya ka jing sha lebain ya ki kristan but na patmos utrai ula wan pau hawu haka way ka sngi utrai kadba udang angnud ya ki ya upaid ba udang angnud ya ka jimmane uble utrai ula wan pau badula peni hawu ya ka jinglong jangka beneng ula peni hawu ya ka bainang baap ya ki nongjob bad ula to ya ka ba ula yo I banay mensi ya ke kristan ngitip haba wan ka jingsha lebain wat ya ke bas kem ka jingait tenteng ki kelon lada omdo neye kabak labanay jingkermen yangi ya ki bapang ki bashitam tenteng lada ki doktor ki om don la shuban im kamdame ki jimpang kabak kam shirke
Warlada doktor lobo san banai na hinriu banai. Shua kata ka por kita ki beriu kinia. Namar kin do jingkermen. Kin sausi. Kim don eye pat ban pay. Henry, bunsin, haga jingim jongi. Habang idon ke jingkermen. Lada ki doktor ki ong. Kane ka dawai kan penkoit yapi. Kita ki beriu kinia jing slur hapo jongi. Warlada kadawai kam yarap. Namar ka mensiam slur, mensiam ramba, baka jingkermen, kaba utane kataka nompang kalayo, kin koi, namar ka met kan stang ban yatre lang bat ka mensiam, bat ka jimmo jimbarkat, bat ka boro bolero kan le, iya ka badon kam nagabinda jangki. Te nakataka daw, haba uy anis, Bakhuid ulat to, iya ka ne ka kitab, ki kristan, ki badon ka jingit, ka ba shirhem, kila don ke jingting hapo jangi kila don ke jingang nud Henry haba pule iyakan ke kitab kabala to daw yanis Bakhuid kila yo mensiam baniya namar shalendat janga jingim jangki kila don ru ya ke jingkermen bandon lambadu kun lamboro nakata daw ladangi pule shushu ya ke kitab nginsa yo ya bun ngut ke bala shayap bala sait koi dagas nam jong ukon lamborot bashong saudong jong ukon lamborot habening but kane ke jingkermen kala ay mensiam but ki kristan ki badon hapadeng ke jingshale bain kila yap penslur markeliang ban im nagabenda ukris ban yap nagabenda ukris but nangdang yusno hagane ke jimpule o yanis Bakhuid udang kendu ya baru ki kristan peit haba pela stang nyngkong pela don kata ka jingshirhem pela lom ki ba ye shisha ya utrai but pela trei shitam pan penme ya uding sharak menda pidon hakama jambi ya kene ki jingele baro watnum sha ya kene ki ding sharak ban lipno Wadnum sha ban kongu ya kapop wadnum sha ya kibri kiba wan pen pasiaw ya pi kamdon jimman doi ban shayap nagabinda ukris wadnum skapi kibri kiba wan ban hikai yangi ya ke jingi kai kaba kindriang kaba shimno ya kata ka jingit kaba wengno yangi na kata ka jingit shirhem ya jisu bad udang ay minsiam nanda udang penslureki bad ula kenduru ya ki kristan Bakide ban wan paino shaka jingit kaba nyngkong ha kaba pela pediang shirhem ya jisu ngiru ngidon kam ban wan pai shaka taka jingi shirhem chongi ya kata ka jingkwa chongi ban yid ya jisu wan hakamat kano ka jinge namar kata ka jingkwa kan pelai lu diengi na bon jait ki jinge miusno na ka gospel haba jisu la jan poisha jeriko Kalashong harud lendi uwe umatla. Haka gospel jong Markus kaladon kerteng yau. Haka gospel jong Lukas don kerteng yau. Haka gospel jong Markus uji sudang mi na ka Jericho. Haka gospel jong Lukas uji sudang wandrung sya Jericho. Bad une ubriu ulayo iya kata ka jingkwa. Haba ulayusno bade ujisu ka jingkwa jongu la roy hapo jongu jingkwa banyo ibiang jingkwa banyo ibiang haba ula kerpan ngakwa banyo haba ujisu penkoy di ki kemat jongu bala penbe di ki kemat jongu ula yoi nyngkong yano ula yoi nyngkong ya ujisu ubayan hakamat jongu haba ula ong ngakwa ban imat ula penpauru ka jingkwa ngala yusno syapang jome ko jisu henre ngadon ka jingtrang banyo iyame omde ula kerpat tang banyo jingkwa jingkia henre ula penpau ya ka jingkwa jongu banyo iyau jisu ladawang chopin koi dia nga ko jisu ngam tarai lese unyo ya ka jingkwa jingkia hakata ka por henre namar baula ong ngakwa banyo iyame ko jisu ujisu ula penpeit tenteng hake jing duai jongi ngi duai na kabinda kie baro saudong jongi lese ngi kwa ban yoi yakini kitai henre habang ngi duai larang yong
habang asyong duway kumne haka Eucharist Bakhuid ngakwa ban yo iyame u Jesu unsa pli ya ke kemat ba syapo jangi u Jesu unsa pelai lu dengi na bara ke jimat la jangi ban yo mat iyawu kai ke jingkwa jong u Jesu nangi bai bangin dup yo iyawu bangin dup mani yawu badu ni u buru ladapi peit ba ula kibri kila ong kumno yawu kibri kila ong iyawu uni umatla u Jesu udang yait nangne te mano bagi kayawu yakaba ula pertakumno Jesu ukun David to isne yanga u Jesu la rong sha Jericho minta u Jesu unsalei sha Jerusalem kalonga nomba jongu David but minta uni uburi ulayo jimpersat ne ula pule binia ne ula wat binia ya ke jingtip syapangu Jesu omdai kum kita gibru kila bud iyawu da ka bayo kano da ka ban yo kano ke jimmantoy uni umatla wadlada umla ban pule ke kot wadlada umdon la shuban le kelang badu u Jesu kumba le dia kini ki pait ba hakaba shong harur lindi hakaba tia haki ying ba jodjongu uladang wad binia syapanga jingtip u Jesu ne hakata ka por ngangit umensiam bakudula persadiawu bad yakaba kibru kim shimla ong ula benra u Jesu ukun David kalongka bade ula kodya u Jesu melomus ngetip banangay ba melong ukun jengu David melawan mi nakatanat jengu David bangengay ya kane but kane kalong ke jingay jenga kane kalong ke jingang no jenga rangkat bad baru ki Jew kila kame lundi i answer me uway pat nakatanat jengu David ban senshariki minda uni uburi uplaya kataka jingay pada ula ong melong uta ubawan mi nakatanat jengu David wadla da omdon mano ba ong yanga ublay ula penpaw hanga haka mensiam bad ngapla iya kanega jingay na maharwa melong usiyam medon ga bor ban penkoit yanga bad ngakwa ban yo iyame kos iyam kenrad haka machanga kanega jingduway kala seiso haka mat bon jait ki jingay ko himmen ko para kaya ka jingtrang kaya ka jingang nut ka bangide bandon ngakwa ban yo iyame kos iyam kenrad ngakwa ban yo iyame kos iyam kenrad bangandup mane yame bangandup burom yame bangandup kono yame bangandup ya rengkat badme bangandup roy haka jinge ko himen ko para hagam hamal lagi jing duwai changi ngide bandon yakane ka jinglong jom uni umatla ngide ban wad ya ka jingte ngide ban trang ya ka jingi jongo bole kenamba haka jingjar jar janga mensiam unsa penpau hangi ya ka bamayan kabala buri na kibarispa na kibadon bor bad unsa stang ban buri ya ka jimmaya shaki barit baria kumbangi pule haka tinu trai tongin duai haka ne ki Eucharist Bakhuid bau trai un penpau hangiru hapadeng ki jinge babon chai ya ka jimmaya janga jingid bangin nom do jingkarmen bangin nom kinran din bangin yai syapram wad hakamat ki bon ki jinge haka jingim changi wad lada de ka jingshale bein nagapinta ka jinge bangin pla ko Jesu melong ukun David bangon nom ting na marmedon kahima kaba omdon mano balaban pinjot wad ki kruing bad ki kinyang kimlaban pinjot ay boringi bangin long ki kun jong kane kahima bangin long ki kun jome kosim kenrad Enya ro ya utrai Jesus Christ. Jinamba. Tongin plai ka jingait ka jongi kum uni umatla. Ngangait hau blay upa badon bor baro unong tao ka baneng bad ka kindaw bad hau Jesus Christ ukun ba marwe jongo utrai jongi yau bala punaw mensiam Bakhuid Yau bala kana ka Maria Tisoti, ubala shale bein hapo Pontius Pilatus, la sanar pnayawu, ulayam la tep yawu, ulakyasha ki bayap,
haga sngi ka balai ula mi pat na ki bayap ula kiu shabening u shang shakamon u blay u pa badon bor baro nang da unwan pat man bishari ki bayim bad ki bayap nganget how men siem Bakhuid haga balang kya tulik Bakhuid haga jingya silo ki rikoid haga jimma pi ki pop haga jimmi pat ka do haga jingim bam chikut amen. Shimla gambar lais pa nyo pusau. Lais pa nyo pusau. Hakap yang lembat uku yalan tonun lawan tua. Kajing im jong akan long kajong meme ujong kum si jauh akar kuri try lembat itu syalam sah kawan dapat kau yasnolan halajingnya angisim nama jombe baroy sisiran nakasih ombe shumani bain day mame bain mani hakap yang lembat uku jangan tenun tuan tua kajing im jong akan lo kajong meme ujong To ya duai ko himen ko para baka jinkinia janga ba jumpi kan long ka priang hun ha u blay u pa badon bor baro to try yang siknya kiti jompi namta ka jingro ka bram ka jeng ka ching to yang ni ka balang ma ko chung baro ko wei kopa ngitarwa hame ya kini ki jingai kum ka jinx ngongu ya ka jingtre jomme ban penim yangi ai ba ukon jame uba wan hakane ka yukarish un pin klein ya ka jingkut jingmut jangi ban yo ban le ba baro shilender jingim ma u uba sanshar bad me junom la junom amen utrai undon rengkat bat pim rengkat papiru to kentiu yala ki doinot teu ki shao try tonginai ya utrai ublay jangim ka shong hok pat ka dei da shisha kalong ka bashong hok bat ka badai ka daiti jangi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid koblay badon por bat bam chikut namar haka jingi mela tau iau bendriu ban habala pendram iau kakkum ka hok mela sispa iau daka jingi sine lemba utrai jangi u Jesus Christ lemba jangu ki angel ki aro ya kaburam jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki pait beneng but ki sarapim ki amane renkat daka jinkamen ai bagi sur jangiru ngi duai kinya so daka jings ngevrit kadba ngi pen banam Bakhuid Bakhuid utrai Bakhuid uplay pipa Mengbat protect kita Dakat kurang jangme Turai uplay usana Kabor bat kapura Turai uplay usana Usana juno Ya roy utarawa Haka kerteng putra Mengbat kerteng kita Daka burang jangme Turai
Tongin duwai na kabindagi jing dumo shime. Hagani ka por ka Bakhuid ka bakentang. Tongin duwai rangkat paduta matla. Kotrai ko kun David. Ngako ban yo i. Ngako ban yo i yame. Hagani ki Eucharist Bakhuid. Ngako ban yo i yame. Hawani upo ba pin kentang. Ngako ban yo i yame. Hagani ka wine bala pin kentang. Ngako ban yo i ya ka metchame. Ngako ban yo i ya ka snam jame. Hagani ki Eucharist Bakhuid. Trang na do ka donod. Paundu pen Khuid yengi, pen Khuid pen kia yengi, lembak ane kecing tuai pen kantang. Dashisha, melong Bakhuid kotrai, kata mei jong kecing Khuid barom. Namar katang ikar padiame, to pen Khuid pen kantang yakine kecing terwajangi, da kabapa ya umen siyem jame. Kum ka umje halo jangki, bakindup kelalong yengi, kamet, bagas nam, jang utrai jangi, u Jesu Christ. Hakapor baladino yavu, badala ka mons ngoba, ula pediang ya ka jing shashitam, ula shim ya upu, badang ka ba aingu yame, ula kedia yavu, Badula ai halage senran u ong. Toshin batabam na kanepi baro. Na markane kalong kamechanga. Iakaba enaiti naga benda jampi. Haka juu kedu kamendala la yabam, ula shimya ka kuri, bada ka baingo biang yame, ula aya ka hala ke senran uong. To shimbat di na kane pi baro, na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bati mai bad bam jikut, ya ka ben pen mi naga benda jampi, ba naga benda ki babun, ya ka ben map yakipop, to le ya kane, ben kan mau yangam. Kosnam bakardor jungo Chris, to pen Khuid yangi, pen Khuid ekimen siem hadim pen Khuid, pen Khuid pen kia yangi, yada yangi na ubamen. Kajing maya jung kajing eight. Kata sin bani bam yune rupu Bakhuid akane kakuri Ipendra kajing yang jambi kotra Tan hatu Namar kata, ngi ki bapen menda ya ka jingia bat ka jimmi pa chungu. Ngi tarwa hame ko trai ya upu janga jingim, bat ya ka kuri janga jim penim. Ngi da aingu aidem, namar melanyu yangi ki babit ben ya hakama jame bar ben shakriya me. Da ka bas ngeverit ngi kar padya me, bangi ki bayo binda hakamet bagas nam ukris, ngin long ki bala pinyat lekaway, da umen siyem Bakhuid. Takan mau ko traya kabalang jamme, kabala priyang hasatala ka partay. Bato penjaraya ka haka jingir, rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi, fadain som administrator jang diocese, but baru ki lingdo bat ki riniam. Takan mau lemru ya ki himen ki para, shinrang bat kinde, ki bala yotiya da ka ba kermen ya ka jimmi pat. Ikan mau ya ki bayid batoin jangi ki bala kalana padang jangi, ya ki bishop, ya ki cardinal ya ki pop. Yaki linda, yaki riniam. Ya ki himen ki parajungi. Padia baru ki bala kalad no hage jingis ne jamme. Top diang yaki shaka jingsha ka kumachame. To isane ngi baro ngi karpadia me. Kinamba rengkhat bat ka Maria teso di Bakhuid ka kami jungo balai. Ujaso Bakhuid kurim jaga ki apostol Bakhuid.
Ko Francis disease Bakhuid but baru ki requid ki bela pens na bahaya me pateng la pateng. Ngin dup long ki babit ben yo ben dalem ha ka jingim bam jikut but bangini ro but pendon buram ya me da ukun jam me o Jesus Christ. Dawu lembadu padhawu kalong hamay ublay upa badon por haka jingalom kaway jungumen siyem Bakhuid baro kaburom bat ka jingero junom la junom. Amen. Tongin tuai kung bau Jesu la hikaya ngi nagabinda ka jing don kam ngi tuai nagabinda ki papangi pashitam ngi tuai nagabinda ki barakhe ka sngi ngi tuai nagabinda kong filo pad baro ki badon hapadengi jinge kam dame ki kinna ki bapin kare ya ki exam baro ki kinna nagabinda ki annual exam but ki semester exams ay try nang karku kardo ya ki baro koppa jongim bahabening kalong ka Bakhuid ka kapteng jome kanwan ka hima jome kalong ka mon jome Hakendo kumbaha bening tuai yang iminda ka jimbam chungi kabahala kasmi patamap yang ikrengkhang chungi kumbangi rungi map ka blesniu yangi padwatilam yangi shaga jimpan shoy henrei toplait yangi na ka basiniu toplait yangi ngi karpat ko trai na ka jing siniu barra haga jing spoon jamme toai jing suk jing sign ha ki sngi jungi knamba daga jingera ka jingisne jamme ngi light bara bona ka pop pangini o jingeda na ka jingjin jar baro ka bangida ngap kamilen dia ka jingkarmen Bakhuid pa ka jingwan pa jungunong penim jungi u Jesus Christ. Namar ka jome kalong ka hima ka jome ka bor ka burom junom la junom. Kotrai Jesus Christ me ubala ong haki apostol jamme ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat pedi ki pop jungi Henry ya ka jingay janga balang jamme but haga jings born jamme to ai haka ya ka jingsuk but ka jingat le ka way kat kum ka mon jamme mame uba im but uba sensha junom la junom. Amen. Ka jingsuk utrai kandon barabo rengkhat but pim Rekat pat pi. dam ta ka jingid utrai tongin ya ingu markelia. Hakumi ukun lambro jongo play ukun jongo David hakumi bakit no yaga pop jonga perte suketo ke bala coach aga jing kawai jongo ukun lambro Kokonat kuchong wasang ko kayin jana. Dai sham tan laga ke ka masin jaga satya yi. kamet gasnam jongo Chris kan rianga aga jing imbam chik
yang atra da ka jing hi jing sun ba jing hi se ngam tan shu ne kwa jing de Ablay ko pa. Ablay ko kun. Ablay ko men siyang Bakhuid ni maneyame. Melong oblay jangi. Melong kenra jangi. Melong usim jangi. Bad melawan siyang sa hapo ka doon ka men siyang jangi. Melong ukun David. Ko jisu beit. Yaisan syari. Pliya ki kamad jangi ko jisu. Bangindup iyame. Bangindup ya mad ya me haga jingim jangi. Pli ya ga jing trang jangi. Bangindup trang ya me barabor. Haga me kapar jangi, haga men siam jangi. Haga jimbo jimbar kha jangi. Karku kardo ya bahar ki kon. Ki bakar par ha kamad jame haga ne yu kerish Bakhuid. Ya ki bapang, ya ki bashitam. Ya ki ba rakhe ya sngi ka. Ya ki longumi ki ba ap, ya ki sngi ban kha ya ukulum. Ya kilonging langsem ki badan hapadeng ki jinge babon jai ya ki kon samla bala sakaba ya ki nompop bagi nang kala ka babon ya ki bakarni ya ki kiad bat ki drug ya ki nang yo bom ban man pai shame jesu pendangen ya ki baro ya ki batya ha ki hospital ya ki nang yo bor tomai menda lembaga ne yu kirish Bakhuid ko jesu bayin knerla ka tejame halor bor mangi ki kon jame ki bashimanda shirhem ha ki yu kirish Bakhuid ay ka jing dumo ka jingang no jangi bara nang say sominda hallelujah 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 Jesus ay boring Jesus ay boring Jesus ay boring Jesus hallelujah Jesus ngi roya me ngi maneya me ay ka jingi jame nang pen ko buram ngi vai pai vai minda ay ka jingi sune jame nang map ngi pop ki sign jangi ko Jesus be dekra na ki hinga sem jangi ya ka bor jana bamen ya utso do kray ya karod ka smashwar ka tara barro bagi nang light blue Jesus ay boring Jesus hallelujah 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 Jesus 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 shimde pura yegi Jesus shimde pura yegi Jesus shimde pura yegi Jesus hallelujah 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 Jesus 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 ngiko banyo yeme ko Jesus ngiko banyo mari yeme ko Jesus hallelujah 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 to ngin nia duai kopa kayu kerish pangila lenium kalongka jing pensngain yangi ba ka kam jim penim yangi kanang yaid to pinrong hapo jangi ka jing trang ya ka jing wan ukun jame da ka bas ngus kem ba ka kam jim penim yangi cancer dep kloi habanda pura bha ngipanya kani lemba ukris utrai jangim amen utrai undon rengka batpim blay badon bor baro in karko yapi uppa barukun bado mensiam Bakhuid ya leisuk ban penbana ya kaburam jang utrai da ka jingim ka jampim iso ya ble Simek nomor lais pa kan Long
ก็รู้คุยตามจิสุ Sngi, ก็เซซิเลียบักคุย Dwai Mataji, ก็โจเซฟบักคุย Dwai Mataji, ก็อังเอลตุกิรุคุยบาโร Dwai Mataji, ก็มาเรียกมิจิโซลัม Dwai Mataji. จึงปาคุณเสียมคุย Amen. เอ็นยาโรเอจิสุคริส Now,